Zaboravite sve što mislite da znate. Desetljećima je svijet na dva kotača imao jasnu kartu. Japan za pouzdanost, Europa za brzinu i luksuz. Ali pripremite se, jer je ta karta upravo spaljena. Iz Indije se uzdiže val motocikala koji ne samo da izazivaju logiku, već je uništavaju svojim gumama. Robusni su, puni moderne tehnologije, imaju dizajn koji oduzima dah i cijenu tako nisku da se čini kao tiskarska pogreška. Ovdje je 13 strojeva koji ne igraju u ligi jeftinih. Oni potpuno redefiniraju igru. Odbrojavanje započinjemo brojem 13. Broj 13, Royal Enfield Classic 350. Započinjemo sa strojem koji nije samo motocikl. To je otkucaj srca. Spor, dubok otkucaj koji određuje ritam cijelog podkontinenta više od pola stoljeća. Royal Enfield Classic 350 apsolutna je antiteza svemu što moderni svijet smatra brzim ili naprednim. I upravo zato je to remek djelo. Zaboravite tehničke specifikacije. Njegov jednocilindrični motor od 349 kubičnih centimetara, hlađen zrakom i uljem, jedva oslobađa 20 konja. Težit će više od 190 kg, a njegova maksimalna brzina uz sreću doseže 120 km/h. Ali čitanje ovih podataka je kao suđenje o vrhunskom vinu prema postotku alkohola. Potpuno promašujete bit. Classic 350 vrti se oko samo jedne stvari, osjećaja, onog tampa, tog nepogrešivog srčanog ritma, tog dag-dag-dag zvuka koji se prenosi iz motora preko okvira do vaših prsa. Hipnotizira vas. Sjećam se kako sam sjeo na jedan nakon mjesec dana vožnje vrhunskog sportskog motocikla koji je moje zglobove pretvorio u središta boli, a moje živce u napete kablove. Onog trenutka kada sam sjeo u to fotelja, sjedalo s oprugama i ubacio u prvu brzinu, moj broj otkucaja srca je pao, a disanje postalo dublje. Ne vozite ovaj motocikl da biste stigli na odredište, vozite ga da biste bili prisutni na putovanju. To je ultimativni antistres stroj na dva kotača. A sjajna stvar je što su sav taj karakter i povijest umotani u kvalitetu koja posramljuje rivale dvostruko veće cijene. Pravi metalni blatobrani, ručno oslikane pruge na spremniku, završna obrada koja govori o zanatskom ponosu. Na mnogim tržištima, za malo više od $4.500 dobivate komad žive povijesti, nevjerojatno pouzdan, jeftin za održavanje i koji zadržava svoju vrijednost kao luksuzna imovina. To je dokaz da sreća ponekad ima samo jednu zapremninu i ide vrlo polako. Ali što ako želite isti taj neuništivi DNK, ali usmjeren ne prema meditaciji, već prema osvajanju terena zbog kojih bi običan motocikl zaplakao? Predstavljam vam čeličnu planinsku kozu. Broj 12, Hero X-Pulse 204V. Ako je klasik za isključivanje, Hero X-Pulse 204V je za povezivanje s najdivljijim dijelovima planeta. Mnogi ga smatraju najboljim avanturističkim motociklom za početnike na svijetu. Ovaj mališan je redefinirao što znači biti sposoban. Hero, najveći svjetski proizvođač vozila na dva kotača, uložio je svo svoje znanje o izdržljivosti u ovo stvorenje. Njegov jednocilindrični motor od 199 kubika i 4 ventila malo je, ali nesalomljivo srce. Ono što ga čini posebnim nije snaga, oko 19 konja, već njegova konfiguracija. Ovjes dugog hoda, prednji kotač od 21 inča i masa u voznom stanju od jedva 158 kg. Ova kombinacija čini ga savršenim suputnikom za ulazak tamo gdje se drugi usuđuju samo gledati. Upoznao sam tipa cijeloživotnog uredskog radnika koji nikada nije sišao s asfalta, koji je kupio X-Pulse za avanturistički kamp. Drugog dana ga je potpuno potopio prelazeći rijeku. Izvukli smo ga, ispraznili zračnu kutiju, pritisnuo je gumb za pokretanje i ponovno je zagrmio kao da se ništa nije dogodilo. Ostatak tjedna proveo je bacajući ga po stijenama, blatu i gudurama. Motocikl ne samo da je sve izdržao, već mu je dao takvo silno samopouzdanje da je 5. dana pokušavao uspone koje su vozači na BMW-ima GS od 20.000 eura mudro izbjegavali. Podatak koji će vas ostaviti bez teksta. U Indiji ovaj ključ za avanturu košta protuvrijednost od oko $1.700.
čak i uvezen, to je čista sposobnost za sitniš. X-Puls je radikalna demokratizacija off-road vožnje. Međutim, možda avantura koju tražite nije u planini, već na gradskom asfaltu. Avantura stila. A za to postoji motocikl koji prkosi svakoj kategoriji. Broj 11. TVS Ronin. TVS je marka s trkačom krvlju u venama, poznata po stvaranju oštrog oružja za stazu. S Roninom su učinili neočekivano, eksploziju čiste kreativnosti. Što je to? Scrambler, cruiser, neo-retro. Internetski forumi su mjesecima raspravljali o tome. Istina je da nije važno. Ronin je jednostavno briljantan. Predstavlja novi odvažni dizajnerski jezik koji dolazi iz Indije, jezik koji se odbija uklopiti u kutiju. Pokreće ga novi jednocilindrični motor od 225 kubika, podešen ne za maksimalne brojke, već za okretni moment pri niskim okretajima. U gradu vuče kao mali traktor, savršen za ona kretanja između semafora. Ali ono što stvarno oduševljava je njegova oprema za tu cijenu. Zlatno anodizirane okrenute vilice, decentralizirana digitalna instrumentna ploča koja izgleda kao komad prilagođene izrade, tiho pokretanje pritiskom na gumb koje eliminira buku jeftinog elektropokretača, mogućnost povezivanja s pametnim telefonom s navigacijom na ploči. Sjednete na njega i osjetite pravi premium proizvod. Boja je duboka, detalji sjaje. Agilan je nevjerojatno lak za upravljanje i tjera ljude na semaforima da zure, pokušavajući odgonetnuti što je dovraga ta stvar s tim dnevnim svjetlom u obliku slova T koje izgleda kao ljuti kiklop. Najnevjerojatnije, košta oko $2300. Kupujete magnet za poglede krcat tehnologijom po cijeni rabljenog trail motocikla. A kad smo kod magneta za poglede, što kažete na to da želite čisti custom garage stav, ali s tvorničkim džemstvom? Broj 10. Java 42 Bobber. Izgradnja Bobbera nekada je značila račun od $1000 u specijaliziranoj radionici ili stavljanje bubrega pod hipoteku za Triumph. Java, legendarna češka marka ponovno rođena u Indiji, ponovno je promijenila pravila. 42 Bobber jedini je tvornički Bobber koji možete kupiti s ograničenim budžetom i to je, bez rasprave, jedan od najljepših motocikala na ovoj listi. Zaboravite brojke njegovog tekućinom hlađenog jednocilindraša od 334 kubika i 29 konja. Pogledajte ga. Ima podesivo plutajuće sjedalo, skraćene blatobrane, ispušne cijevi odrezane pod kutom i retrovizore na krajevima upravljača. Izgleda kao jedinstvena kreacija butik radionice. Odvezao sam ga na moto susret pun Harley Davidsona i Indijana. Očekivao sam da će me ignorirati. Umjesto toga okružili su me. Tip koji je platio $30,000 za svoj custom pitao me: tko ti je napravio taj motocikl po mjeri? Kad sam mu rekao da je to serijski motocikl iz Indije koji košta manje od njegovog ispušnog sustava, čeljust mu je doslovno otpala. Savršeno bilježi bit coola, bez cijene koja lomi leđa. Za oko $2750 dobivate pobjednika natjecanja ljepote koji je dovoljno pouzdan za svaki dan. Ali možda čisti stil nije dovoljan. Možda žudite za čistim naletom adrenalina, onim koji dolazi samo sa snagom. Broj 9. Bajaj Pulsar NS 160 kosa, RS 200. Prije nego što dođemo do konačnog čudovišta, pošteno je priznati koljevku koja ga je stvorila. Bajajeva obitelj Pulsar okosnica je pristupačnog sportskog motocikla u Indiji. Za ovaj popis ističemo NS 160 ili RS 200, mlađe sestre koje su naučile jednu generaciju voljeti zavoje. Ovo nisu motocikli s pretenzijama da budu najbrži. Oni su majstori u pružanju najveće zabave po rupiju. Sa svojim krutim perimetralnim okvirima, motorima s 4 ventila i sportskim, ali upravljivim postavkama, oni su savršen poligon za obuku. Položaj vožnje je angažiran, ali ne i mučan. Upravljanje je predvidljivo i zahvalno, a zvuk ispuha vas potiče da tražite crveno područje. U pretrpanim gradovima ili sporednim cestama zabavniji su od motocikala s trostruko većom snagom, jer ih možete iskoristiti do maksimuma bez osjećaja da se igrate vlastitim životom. RS 200, posebno sa svojim punim oklopom i 24 konja,
Godinama je bila kraljica ulaznih sportskih motocikala, dokazujući da uzbuđenje ne mora koštati bogatstvo. Oni su podsjetnik da ponekad nije najbolje imati svu snagu svijeta, već imati apsolutnu kontrolu nad onom koju imate. I oni su savršen uvod za zvijer koja će doći kasnije. Ali ako je vaš stil opušteniji, motocikl koji kombinira taj urbani stav s dodirom zemljane pobune, postoji ime koje to savršeno sažima. Broj 8. Royal Enfield Scram 411. Svi znaju Himalajan, globalnog pustolova. Razmišljajte o Scramu 411 kao o njegovom buntovnom rođaku iz grada. To je Himalajan koji je skinuo avanturističku kacigu, obukao kožnu jaknu i otišao na skate u park. Uklanja visoki vjetrobran, duge blatobrane i nosače prtljage, što rezultira lakšim, agilnijim strojem sa scrambler stilom koji je čisti urbani magnetizam. Pokreće ga legendarni motor LS 410 od 411 kubika, hlađen zrakom. Na papiru 24 konja zvuči skromno. U stvarnom svijetu to je čudovište okretnog momenta. Njegov dizajn s dugim hodom klipa čini da vuče gotovo iz praznog hoda, poput traktora. Mijenja prednji kotač od 21 inča za jedan od 19, transformirajući geometriju. Na ulici je agilan, naginje se u zavoje s iznenađujućom lakoćom, ali još uvijek zadržava sposobnost skretanja na zemljani put ili skakanja preko rubnika bez razmišljanja. Koristio sam ga za svakodnevno putovanje u gradu gdje rupe imaju veličinu mjesečevih kratera, a radovi na cesti su vječni. To je iskren, jednostavan, robusan motocikl. Osjeća se nepobjedivim. Sjećam se ogromnog zastoja uzrokovanog slomljenim razdjelnim otokom. Svi automobili su bili zarobljeni. Ja sam jednostavno ustao na oslonce za noge, skočio na nogostup, provezao se kroz zemlju jednog gradilišta i ostavio kaos iza sebe. Ovjes je sve upio kao od šale. Košta oko $6.000 na mnogim tržištima i nudi metalnu robusnost koju krhki plastični gradski motocikli ne mogu dostići. Ne pretvara se da je čvrst. On to jest. Ali ako je vaša definicija čvrstoće više povezana s brzinom i čistom preciznošću na asfaltu, onda je vaša sljedeća stanica kraljevstvo pravih sportaša. Broj 7. TVS Apache RTR 204V. Ovo je ulični predator. Ako je RR 310 oružje za stazu, Apache RTR 204V je ulični lovac, vrhunski gradski sportaš koji je pripitomio jednu generaciju. Sa svojim agresivnim linijama, jednocilindričnim motorom s 4 ventila koji ispušta visceralni zvuk i okvirom podešenim za zabavu, ovaj motocikl je stalni podsjetnik da vam ne treba litra zapremnine da biste se osjećali kao pilot. Tehnologija RTR, Racing Throttle Response, nije prazan slogan. Osjeti se u trenutnom odzivu gasa, bilo s rasplinjačem ili ubrizgavanjem ovisno o tržištu. Nudi načine vožnje, urbani i sportski, a bez kočnice po kanalu i nervozan karakter koji vas poziva da iskoristite svaku promjenu brzine. U prometu se provlači agilnošću britve. Na zavojitim cestama lijepi se za asfalt s odlučnošću koja sramoti veće i teže motocikle. To je motocikl koji vas uči umjetnosti održavanja zamaha, korištenja okretnog momenta, nježnosti s kontrolama. Nije najsnažniji, ali je vjerojatno jedan od najzahvalnijih u svom segmentu. Za cijenu koja se često vrti oko $2.000, dobivate injekciju čistog sportskog uzbuđenja s dokazanom pouzdanošću i minimalnim troškovima održavanja. Broj 6. Bajaj Pulsar NS 400Z. Ovdje priča postaje ozbiljna. Zaboravite sve što ste mislili da znate o pristupačnim motociklima. Bajaj Pulsar NS 400Z nije evolucija. To je objava rata. Godinama su entuzijasti preklinjali Bajaj da izgradi ovaj stroj, a kada su ih konačno poslušali, učinili su to udarcem čekića. Uzeli su svoj dokazani i kruti perimetralni okvir i u njega ugurali najveći i najžešći motor iz svog arsenala. Rezultat je Street Fighter za mase koji redefinira koncept vrijednosti. U njegovom srcu kuca tekućinom hlađeni jednocilindraš od 373 kubična centimetra
izveden iz legendarne platforme KTM 390 i Dominara, koji oslobađa 40 konjskih snaga i 35 Nm okretnog momenta. Ali za razliku od svojih prethodnika, ova zvijer je pametna. Donosi izbor kontrole trakcije, višestruke ABS načine rada i oštar LCD zaslon u boji s Bluetooth povezivošću. Njegov dizajn je agresivan, oštar, potpuno izazovan. Ubrzava s ferocitetom koji plaši motocikle od 150 kubika, šaljući ih natrag u sporu traku s repom među nogama. To nije profinjeni turistički stroj. To je divljak. Želi se dizati na stražnji kotač na svakom zelenom svjetlu. Želi dodirivati limitator okretaja. To je čisti adrenalin dostupan doslovno za sitniš. U Indiji je lansiran po uvodnoj cijeni od oko $2300. Pustite da taj broj sjedne. 40 konja. Kontrola trakcije i okrenute vilice za $2000. To je nešto doista nečuveno u povijesti motociklizma. Pulsar je ulična zvijer dizajnirana za dominaciju u asfaltnoj džungli. Ali što ako želite tu urbanu agresiju s pedigreom koji nosi europski pečat odobrenja? Tada vaš pogled mora biti usmjeren prema najinteligentnijoj suradnji u industriji. Broj 5. TVS Apache RR 310. Ovo je motocikl koji je ušutkao kritičare. Onaj koji je bez ikakve sumnje dokazao da Indija ne samo da može izgraditi sportski motocikl, već može napraviti onaj koji parira europskima u njihovoj vlastitoj igri. Zapravo, tehnički, to je europski motocikl ispod kože. TVS proizvodi BMW G310R za njemačkog giganta, a Apache R310 je njihova vlastita, potpuno oklopljena verzija te iste platforme. Pokreće ga okrenuti tekućinom hlađeni jednocilindraš od 312 kubika koji proizvodi 34 konja. No, njegove su karakteristike te koje impresioniraju: ride-by-wire gas, 4 načina vožnje i vertikalna TFT instrumentna ploča koja izgleda kao vrhunski pametni telefon. Vozio sam BMW i TVS, verziju jednu za drugom na trkačoj stazi. TVS se nevjerojatno činio bolje opremljenim. Gume Michelin Road 5 drže se kao ljepilo. Njegova aerodinamika je funkcionalna i sječe vjetar s neočekivanom elegancijom. To je oružje sposobno za stazu s kojim možete ići na posao svaki dan. Osjeća se oštro, precizno i nevjerojatno moderno. I sve to po cijeni protuvrijednosti od oko $3500. Dobivate njemački inženjering po indijskoj cijeni, umotan u oklop koji bi se mogao zamijeniti za onaj od Ducatija. To je savršena odskočna daska u svijet sportskih motocikala, bez pretjeranih ustupaka ili pretjeranih troškova. Ali možda vaš put ne vodi prema stazi, već prema otvorenoj cesti, s dodirom sjevernoameričkog stava. Broj 4. Hero Maverick 440. Hero, najveći svjetski proizvođač, poznat po svojim malim gradskim motociklima, odlučio je ući na teritorij velikih motocikala majstorskim potezom, izravnom suradnjom s Harley Davidsonom. Maverick 440 dijeli platformu s Harley Davidsonom X440, ali s prepoznatljivim Hero dodirom. Koristi jednocilindrični motor od 440 kubika, hlađen zrakom i uljem, koji proizvodi 27 konja i ključnu brojku, 36 Nm okretnog momenta. Sve je u potisku pri niskim okretajima. Njegov neo-retro roadster dizajn s mišićavim spremnikom prenosi osjećaj Substance. Ovaj motor je dragulj glatkoće. Za razliku od karakterističnog thumpa Royal Enfielda, Maverick klizi. Vuče čisto od 2000 okretaja, osjećajući se čvrsto i stabilno kao američki roadster, ali bez zastrašujuće težine koja ih obično prati. Pristupačan je početnicima, ali ima dovoljno karaktera da zabavi iskusne vozače. Prodaje se za protuvrijednost od oko $2400. To je puno metala, puno prisutnosti i puno inženjeringa za taj novac. Označava novu eru za Hero, dokazujući da mogu igrati u velikim ligama dizajna i osjećaja u vožnji. Međutim, ako ono što doista žudite je proždiranje kilometara autoceste uz nepokolebljivu stabilnost, postoji ime koje je ovladalo tom umjetnošću u Indiji. Broj 3. Bajaj Dominar 400. Bajaj ovo naziva power cruiserom. Dizajniran je s jasnom svrhom.
loviti Royal Enfielde na autocesti. I to čini brutalnom silom. To je apsolutni predvodnik Bajajove linije. Koristi isti robusni tekućinom, hlađeni jednocilindraš od 373 kubika, kao i NS 400Z, ovdje podešen na 39 konja. Težak je s oko 181 kg, ali ta se težina pretvara u kamenu stabilnost pri bočnim vjetrovima. Njegova stražnja vilica od prešanog čelika i okrenute prednje vilice su debele i pouzdane. Na mnogim tržištima dolazi standardno s putnom opremom poput vjetrobrana i štitnika za ruke. Uzeo sam Dominar za cestovno putovanje od skoro 1000 km duž obale. Obično na jednocilindrašu vaše ruke utrnu nakon sat vremena zbog vibracija. Na Dominaru sam se osjećao svježe. Održava 130 km na sat cijeli dan bez naprezanja motora. Prati ravnu liniju kao strijela. To je namjenski turistički stroj koji košta manje od kompleta kovčega za veliki BMW GS. S cijenom protuvrijednosti od oko $2800, on je kralj autoceste za putnike s proračunom koji daju prednost brzini i stabilnosti nad retro šarmom. A kad smo kod šarma, sada ulazimo u teritorij uistinu kultnog i odvažno inovativnog. Broj 2. Royal Enfield Himalayan 450. Ovo je motocikl koji je promijenio sve. Originalni Himalayan bio je drag, ali spor i težak. Novi 450 legitiman je globalni natjecatelj, to je šerpa koji može trčati uz najbrže avanturističke motocikle u svojoj klasi. Predstavlja potpuno novi motor Sherpa 452, prvi pogonski agregat hlađen tekućinom iz Royal Enfielda. Proizvodi 40 konja i dolazi s ride-by-wire gasom, integriranom Google Maps navigacijom izravno na svom kružnom TFT ekranu i showa ovjesom koji je jednostavno briljantan. Vozio sam ovaj motocikl na pravim Himalajama do više od 5000 metara nadmorske visine. Zrak je bio toliko rijedak da sam jedva disao, ali motociklu je bilo svejedno. Elektroničko ubrizgavanje se savršeno prilagodilo. Ovjes je upijao kamenje veličine lubenica. To je pravi stroj za odlazak bilo kamo. Osjeća se robusnim, sposobnim i konačno ima dovoljno snage za krstarenje pri 140 km na sat na autocesti bez osjećaja da će eksplodirati. Košta $5799 u Sjedinjenim Državama. Za avanturistički motocikl potpuno sposoban za prelazak kontinenata, to je ulov desetljeća. To je dokaz da Royal Enfield više ne živi u prošlosti. On gradi budućnost pristupačne avanture. I to nas dovodi do kraja, do broja 1. Ali neće biti samo jedan pobjednik. Jer današnja Indija nudi nam dvije jednako uvjerljive budućnosti. Broj 1. Royal Enfield Shotgun 650 vs Ultraviolet F77 Mach 2. Stigli smo do vrha. I umjesto krune tu je ogledalo koje odražava dva radikalno različita puta prema izvrsnosti. Vi odlučite koji je pravi broj 1. Opcija A, duša pretočena u metal, Royal Enfield Shotgun 650. Ovo je vjerojatno najcool motocikl koji je Royal Enfield ikada proizveo i jedan od najcool koje možete kupiti za manje od $10,000. Točka. Izgrađen na dokazanoj i neprobojnoj platformi dvocilindraša od 650 kubika, Shotgun je tvornički bober, koji izgleda kao da se dokotrljao izravno iz butik radionice u Los Angelesu. Razbija kalup onoga što očekujemo od indijskog proizvođača. Njegov paralelni dvocilindrični motor od 648 kubika, sa svojim redoslijedom paljenja od 270 stupnjeva, grmi kao V-twin, ali diše kao sportaš. Ono što je uistinu briljantno je njegov modularni podokvir. Želite li bober s jednim sjedalom? Ili više volite cruiser za dvoje? Ili tourer s bisagama? Odvijanjem samo 4 vika, Shotgun se transformira. To su 3 motocikla u jednom. To je čisti stil, stav i zanatsko umijeće koje se natječe s Triumfima i Harleyima koji koštaju dvostruko više. To je trijumf bezvremenskog dizajna i pametne personalizacije. To je Indija koja vlada globalnim jezikom coola. Opcija B. Tiha munja. Ultraviolet F77 Mach 2. Dok svijet gradi dosadne električne skutere, tvrtka iz Bangalorea izgradila je borbeni zrakoplov. Ultraviolet F77 nije samo električni motocikl dobar za Indiju,
To je jedan od najnaprednijih i najuzbudljivijih električnih motocikala na svijetu, bez pridjeva. S baterijom od 10.3 kW i trenutnim okretnim momentom od 100 Nm na kotaču, njegovo ubrzanje je tiha teleportacija. Nema kvačila, nema brzina. Okrenete i nestanete. Ima stvarni domet u gradu od gotovo 320 km. Podesive, regenerativne kočnice i okvir koji se vozi kao Moto3. Dopustio sam prijatelju, čistuncu benzina s litrenim motociklom da ga isproba. Vratio se razrogačenih očiju. Tih je, ali udara kao roller coaster, rekao je. Najnevjerojatnije, u Indiji Mach 2 počinje s protuvrijednošću od oko $3.600. Razmislite o tome. Električni motocikl s 300 km dometa i performansama od 200 km na sat za manje od $4.000. To je budućnost i ne samo da dolazi, nego je već tu i indijska je. Dakle, koji je broj 1? Ovisi o tome što vjerujete da na kraju pobjeđuje. Nesalomljiva duša i vječni stil Royal Enfield shotguna 650? Ili tehnološki šok i tiha dominacija budućnosti ultraviolete 77? Oba su savršeni odgovori na isto pitanje. Što Indija može učiniti? Odgovor je, kao što ste vidjeli, apsolutno sve. I to učiniti bolje i jeftinije od bilo koga drugoga. I s ovim izborom između čiste duše i spokojne inteligencije zatvaramo ovo putovanje kroz 18 motocikala koji redefiniraju što znači voziti sa zrelošću i mudrošću. To nisu strojevi za povlačenje s ceste, već vozila za njezino osvajanje s više udobnosti i više stila nego ikada.